Serokomariya İtalya madalya Sterka İtalya'ya da Seroke Herema Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ew madalya wek madalya asta herî bilind a madalyayên İtalyayê ku didin wan kesên li jiyanê tên dîtin. Di dema wergirtina vê xelatê de Nêçîrvan Barzanî daxuya kirin ku ev yek rêzgirtineke ji tekliyên dîrokî yên di navbera İtalya û Kurdistanê de ye. Ev dîmenên xelatkirina Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ye. Xelat caliyê Serokomariya İtalyayê ve hat dayîn. Medalyaya Sterka İtalyayê govnavê Swarçakê Xaça Mezin jî tê naskirin, wek medalyaya asta herî bilind a medalyayên İtalyayê godidin wan kesên li jiyanê tê dîtin. Di dema wergirtina wê medalyayê de Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî daxuya kirin got ev medalya rêzgirtineke ji têkiliyên dîrokî yên di navbera İtalya û Kurdistanê de. دەمەوێت جەخت لەوە بکەمەوە کە هەرێمی کوردستان وەک بەشێکی گرنگی عێراق بۆ هەمیشە بە نیشتیمانێکی ئارام بۆ سەرجەم پێکهاتە ئاینی و نەتەوەکانی دیکە دەمینێتەوە. بەردەوام دەبێت لە پاراستنی کەلتوری پێکەوە ژیان، لێبوردەیی و قبولکردنی ئەویتر و ڕێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ و ئازادیەکان و مافەکانی ئافرەت. ئێمە شانازی بەو کلتورە دەکەین کە بەشێکی ڕەسەنی ناسنامەی گەلی کوردستانە بە هەموو پێکهاتەکانیەوە. Nêçîrvan Barzanî ji sala 2019 ve Serokatiya Herêma Kurdistanê dike. Ew bixwe jî cîgirê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê ye. Li gor malpera fermiya Serokatiya Herêmê Nêçîrvan Barzanî di sala 1966 de li Barzan ji dayîk bûye. Ew bavê 5 zarokan e, bi zimanên Kurdî, Farsî, İngilîzî û Erebî dizane.